Maya pagibengi po kayo. Yabetala po kayong panalangin ding kaya katamong makatuking kayadwanan. Para kayong kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Fred and Rosita Caballa, Veronica Quintos. At para kayong aldoning kay Baitanang Maria Lourdes Vergara Medina. Para kayong special intentiones daring makatuki, Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Paldeng Family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Patrick and Camille De Jesus, Mary Manet Pineda, Pres Salazar, Paraking Malagwang Kapaldanan Kaligtasan dari Remio Pangan, Mario Pasyon, Sor Benita Reyes, Melissa Villanueva, Peri Dairit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Eutencio, Nida Villanueva, Josie Palafox, Evelyn Takaw Inoue, Selvira Raroque, Daisy Yaplito, Pidjong Mangalos, Alexus Mangalos, Nena Andrea Ingal, Mario Salamat, Wilma Hirao, Angelita Ibarra, Winifredo Sanjongco, Hil Garcia, at ding sablatang kapatid na masakit. Paraking pamanantabi at proteksyon ng banal espiritu ng pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio Tesopina Guevara. Paraking alananggang kapainawan daring kapatid tamong mayango na biye, di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, General Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Marian Ocampo, Victoria Pamintuan, Emiliano at Nieves Sablan, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Ricardo and Josephine Caballa, Ramone da Senyor, Felicitas Reyes, Alejandro Senyor Corpus, Mary Grace Sabado, Gloria Malig, Cesar Samson, Abner Gatchalian, at ding sablang kaladwata, ding kimpurgatorio at detang alanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman, para king kapaldanan daring balang metong kikatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatatamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapaldanan daring kaladwa daring kapatatamong mituran kaniting pandemya at para kayong kaligtasan daring kakatamong eganaganang frontliners. Pangadyan tayo po yung orasya imperata, king lagyonig pampo, king anakampong, king banal espiritu. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit tagpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kaya. Ban manakit kapatawaran ampong biye. Lalapit kaya ka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate karing dakal na tao. Adwan mingeni kaya ka imbaligdan mo kaming mitmong lugod at chat-chat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mi at sakit, at kamatayan, halilan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Panalangin mi, at tabayanan mula, ding taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na, bendisyon mula rin sablang magkapilit mi bang mapupusing pandemyang kimbansami. Panalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra king mapaglingap karing masakit, ya mula sa papabren miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin milo retang miyawa na
Humayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alan hanggang kapaldanan, ding miyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit na panahon. Ban, magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, ban makasahop kami karetang mangailangan at pakalolo. Manano na sanang paulin ng masabal at pagmapamagmalasakit mi, para king metong at metong, bigapos kaming alang kasasangkulan, kaniting krisis, layon tayran mo kami, king pamagbayong loob at kabanalan, itiatuan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay tuning Diyos. Emusay pasawili ng aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mi kaming ikapos, king sablang panghanip, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, intuning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyunig pa, pongking anak, ang pongking banal Espiritu Santo. Amen. Ginoo, ating kang katuliran mo kung king tao, anti mo yung depat mo, uling mi kasala kami, laban ke ka, ating peperian mo, kaburian mo, dapat ngeni pakit mo sa ing degulan ng puso mo, at malunos ka ke kami, king lugod mong alang pupas. Balena pari, balena ari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, busal na ningyatu, bang kaya munye, ganap apatutu. King lagyo naningig pa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu. Amen.
ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ang timurin. Ini ing kaya katamong kadwang misa para karing atlong misang kapagsadyan king piyesta ng San Lorenzo. Sisyan talangin din kaya katamong kasalanan. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko King Diyos, ang mayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, tuling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alananga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tam. Oyig paming mayupaya, papakit mo ing mayupaya mong sikanan, king pakalulo mo at kapatawaran. Isundo mo kesa ng kakatmuan, karing kalam ning kekang lugod. Sopan mo kesa ng mamirapal painturo, king biye alang anggang pengako mo. At miras kesa ng makirake, king tulaning kayarian mo. Itiyadwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Magiramdam tapo. Kaya nga maraming din. Pamamasang iba't king libro ng Hope. Inyang datang ningal do, ban maraplaking Diyos, ding lelanganing banwa, di natangyana man ni Satanas, pusal do. Nga nang kinutang nin Diyos kaya, no ka rin kaibat. Pekibat ng Satanas, ibat ko keta at ka rin lilibutan ke inyato. Nga naning ginukang Satanas, apansin mo, kakong talasoy yung Iob, alayang kalupa king yato, tawyang alang kapintasan at makatuliran, makitakot siya king Diyos, at mangilagya king nanomang dewakan. Pekibat ng Satanas, sambana ka mong kanyan hob, nung alang sangkan, ing pamanyam bana. Manibat king ibat, ingatan mo ne, ating pamilya na, ating sablang pibanjana, pepanwanan mo ing sablang daraptana, at dininan meng baka, at halos laganapa na ne ing mabilog alabuat. Subukan mong idayo ing sablang at tsukeya, at iyong isumpana ka. Nga naning ginukang Satanas, nung makanyan bibili ko kay kangupaya ing sablang at tsukeya, miya mo pa nasakitan. Kay bat na nito, may kone king harapaning Ginoy Satanas. Minsan aldo, inyang dinganak ng lalaki at babaeng hob mamanganlo at miminumalak king balening pangane, di natang yang pupulay ing magdalang balita kang hob. Nga na, kasalukuyan miya pong sasarulan ning asikan karing baka at miya siban laring asno king pipagpastulan. Inyang bigla lang linusog, ding sa beo at delara langan deti. Ete langan ding ipusyo, bukod mong ako po ing may katakas, ban mamalita kay kayo. Habang magsalita ya po, di natangne naman ing metong pangipos at nga na, mituran la po king kidlat ding tupayo, pati na ring pastulyo, at mete langan, bukod mong ako po ing miligtas. Ban mamalita kay kayo.
Habang magsalita ya po, dinatang ne naman ing metong pangipos at nga na sila kayan dake po, dingatlong tapo kakaldeo, de lararapuring kamelyo at beterare sa blayong ipos, subali mo po ako. Bukod mo pong ako ing mekatakas, panmamalita kay kayo. Habang magsalita ya po, dinatang ne naman ing metong pangipos at nga na, dinganak yu pong lalaki at babae, mamanganlo, at miminumalak king balening pangane, inyang dinatanging masikanayangin, iba't king disyerto. Digsaning bale, may bagsak ya karing anak yu, at metelangan. Bukod mo po nga ako ing miligtas, ban mamalita kay kayo. Kanita tinalakad jayo, ginabak na yung imala na, uli na ning lungkot na, sitsat ning buntok na, migsakabyaking gabon, at sinambayaking Diyos. Nga na, lubas ko inyang mibait ko, at lubas ko naman keng mate ko. Ing ginu, ing minye, at ya ing kinangwa, uriyan niya ing lagyunan ing ginu. Makanyan man ing milyari, eya mi kasalayo, ene sinisyan ing ginu. Ing amano ning ginu. Dalita pakibat, ginu, kaya kasang tingiran, kakong panyambitan. Ulitan tayo po. Ginu, kaya kasang tingiran, kakong panyambitan. Ginu, kaya kasanang tingiran, kakong panyambitan. O ginu, pakiramdaman mo ko, katuliran ingadwan ko, kakong dalangin mirasa, kung kaya kang panandam, uling tao kong, may paglinlang. Ginu, kaya kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Kaya kako sana tanggapan, ing kayatulan akakong pangain tuliran. Bustan mo sanang akit do ing katuliran. Puso ko balo ne, bengiman, sisyasatan ne, sibukan mo ko at ala kong ikit, adewakan. Ginu, kaya kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Kaya ka maos ko, Diyos ko, huling pekibatan mo ko, kaya kasanang tingiran, kakong panyambitan, ipakit mo ing alang kupas mong pakamal, o talapagligtas da rin skekang may santong, ban makatakas lo karing karelang kasalang. Ginu, kaya kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Talakat tapo para parangalan ng makipapalita. Alleluia. 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 Itamungan po, magsalita ka o Ginoo, makiramdam yung alipan mo, at syukya ka nga manong babiye-biye alanangga. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka ang timurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Pitataltalan da kanita ring alagad, nung nino karela ing marangal dili. Balo ng Yesus ing isipan da, inya king wane ing metong ayanak at telakad ne king siping na. At nga nang sinabi karela, ing nino mang tanggap kaniting anak king lagyo ko, ako ing tatanggapan na. At ing nino mang tatanggap ka na ko, tanggapan niya naman ing nitubod ka na ko. Uling itang malating dili kaya kayo, iya ing marangal dili. Nga nang wan, Maestro, may nakit keng taong papalwal karing demonyo king lagyo mo, bewalan niya. Uling eya kayabe king grupo tamo. Nga nang Jesus, eya babawalan. Uling ing ninumang elaban kaya katamo, ing ninumang elaban kaya kayo kakampiye.
ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Tungkol ya kareng makayaliwa, dapot naman kalaban ing kakatang ebanghelyo nga nang sasabi ning Ginoo karing kayang alagad at kangwan ninuman ing elaban kaya katamu kakampiya. Yeah. Maralas itamo ing kalaban yayaliwa taya kaya katamu. Taya yayabe ing kalaban papaltotang lalo ing pamiyaliwa na iglesia ya kasi born again ya kasi eya kasi taga phase 1 eya kasi CFM dakal takano pamiyaliwa itang tao aliwa king ugali king pamamaralan king itsura aliwa king pamiisip panlalawe aliwa prinsipyo aliwa diversyon, aliwa relihiyon. At maralas na maralas, kaya katamo, ing pamiyaliwa, mumuli yaking kanya-kanya. Kawa-kawani, kampi-kampi. Makanyan la naman pamiisip rening alagad na, nyapin kitnan de. Eya kaya beking grupo tamo, babawalan miya. Baluyo po kano nung naning agagawa, naning pamiyaliwa, sa scoop ta pangatao, lalatiya in katang pangatao. Lalatiya in the sense ding kaparewi lang panintunan. Makanano yung malwalas kanta. Ang gakakareng kamyembro, ilaring makalob, makalati, makakaskup, pangatao. Ing kanong makalawe king hapong Ginoo. Akit na ing pami ugne ding tao. Inya kanong ing papamintaya king Amerika, metong nang pintalan, yapinitang memorial king New York, itang 9/11 memorial. Ate lakad karetang menga mate ketang pepasabog ng World Trade Center. Mintaya kano ka rin, kaya beda rening Buddhist, Hindu, Hudyong rabbi, ang popang Muslim imam. Penga dido kano, rening menga mate, inyang pasabugan deing World Trade Center, miyayaliwang relihiyon, dapot metong lamu Diyos, miyugne-ugne laking metong apong Ginoo, inyang mga dila. Anting Katoliko, etala kayabe, dapot king apong Ginoo kayabe nala. Like for example, Katoliko tamo, deng aliwang relihiyon, ing lawe tamo karela, etala kayabe. Inga pong Ginoo, ing lawe na karela, kayabe nala. Eya kanu, kaya katamong Katoliko, inga pong Ginoo. Emo kanu, itamong Katoliko, ing mikibalo, king kayapan. Agyang ding Katoliko. Agyang ding kamiyembro, agyang ding mo katulan, mekat mas baluday pa kaya katamo ing kayapan kaysa kaya katamong Katoliko. O yan ing sangkan, niya piningudos na ning Ginoo karing alagad na, eyo babawalan, eyo pupututan, mekad kaya kayo, ela kayabe, pero king apong Ginoo, kayabe langan. Eyo babawalan nga nang mumutos ning Ginoo keng ebanghelyo. Ini sanang pamiyayaliwa. Eya sana muli king pamikakawani. Ining pamiyayaliwa. Eya sana muli king
kaimutan. Ini sanang pamiyayaliwa, umpisane ing ugnayan, umpisane sana ing suglungan, ing kanong para-pareho makasawa, ing kanong miyaliwa makasaya. Anya, nung eme katulan, nung eya kayabe, eme pangalalwan, uling ding eya kayabe, ela agad-agad kapate. Yeah. Karelaman, ingapong ginu, bisayang mamali. Eya kaya katamong katoliko bisang mamali ingapong ginu. And speaking of pamiyayaliwa, yung kaya katamong patulunan na pagpiesta ni San Lorenzo, inyang mintalaking Japan. Ela para-pareho. Ela ngan puros Pilipino. Yeah. Actually, may kisakeya mo, yung Pilipinong santo is San Lorenzo, karening Spanish pari a Dominican, ang po pa kaniting Japanese pari. Parila iya sakristanyamu. Pero ing pamiyayaliwara, nationality, posisyon, eya meging hadlang. Ining penibatanda, eya meging hadlang ikwarang may buong mintakarin, ban magmisyon. Metong lamo kasi panwalan ayapong Gino. On the other hand, it's the contrast that happened karas daking Japan. Yeah. This nandala rening aliwa panwalan at uling dening company ng San Lorenzo eda boring gulutan ing kapanwalan daking apong Gino. Yeah. Anong linawe da karela? Linawe dong kalaban. Ing kalaban, babawalan, niya Pinoy ta, pemateral. Dening may kamate o megmartir kari San Lorenzo, kaugali do rening alagad, mamawal, kaya kareng eda kalupa pamanwala, mamawal karening eda kayabe. Pero ing company ng San Lorenzo, kaugali de ing apong Gino, eya kapilan man hadlang ing pamiyaliwa ban ugne. Talakat ka. Ing Diyos migsalita ya, at paratiyang magsalita kapamilat naning Biblia, tingiran talaring turuna, at adwan tamo ing kakatang pamangailangan. Nga tamo ngening manalangin, Gino, pakiramdaman mo ingkekeng pamanyambitan. Ginoo, pakiramdaman mo yung kekeng pamanyambitan. Para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia, era sa kakalingwan, ing lubas lang may bait, at lubas lang magbalik king karelang penibatan. Ing spiritu ning kakaluluan manatili sa karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingkekeng pamanyambitan. Para ka ring pamuntok ng gobyerno, ing ginuyay minye king karelang katungkulan, kaya nasagat ba payuan nung masanting lang sumuyo karing karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingkekeng pamanyambitan. Para ka ring daralang kasakitan, madadaturak king lipunan, may pasakitan pauli ning karelang kasalpantayanan, Merinan lasanang kapanayan ting belwan at ilaring mga lating amanwanan ng Ginoo at tunay ng pakamalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingkekeng pamanyambitan. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family. Ing kapasalamatan dari Fred and Rosita Cabalya at Veronica Quintos. Ipagkalam na mo naman sana ng Diyos ing tanggapan na mo naman sana ng Diyos ing kapasalamatan ng Maria Lourdes Vega Medina mag-birthday.
Pagkalam na sa special intention dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Patrick and Camille de Jesus, Mary Monette Pineda, at Ipres Salazar. Pagkalam na sana ng Diyos, yung kapag nasandang speedy recovery, good health, and healing dari Remigio Pangan, Mario Passion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Nida Villanueva, Josie Palafox, Emilyn Entakaw, Inove, Selvina Larioque, Daisy Yaplito, Pijong at Alexis Mangalus, Nena Andrea Ingal, Mario Salamat, Wilma Hirao, Angelina Ibarra, Winifred Sandyongko, at Ihil Garcia, para king pamanantabe at proteksyon ng Banalaya Espiritu king pamilya ng Ani Rason at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At iulino sana king kayarian ng maligaya, ding kapatid tang Mayangon na King Bie, Emmanuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Amado de Mata, Merla Mangalus, Siriaco at Rodolfo Toledano, Marian Ocampo, Victoria Pamintuan, Emiliano at Nieves Zablan, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Ricardo at Josephine Cabalya, Ramon Senior Ramoneda, Felicidad Reyes, Alejandro Senior Corpus, Mary Grace Sabado, Gloria Malig, Cesar Samson, at Abner Gatchalian, at ding kaladwaking purgatorio, at detangalang makaga nakakarela. Panalangin tamo mo naman yung kakatamang sari-sariling kaligtasan laban king COVID, yung kaligtasan na rin kakatamang frontliners laban king COVID, yung speedy recovery na rin kapatid tamong ating COVID kasalukuyan, at iuli na lang naman sana king kayariana, ding kaladwada na rin kapatid tang mayangubye uli na niting pandemic. Ipanalangin ta king Ginoo, pakiramdaman mo yung kaya kang pamanyambitan. Aduan tamo ngayon kaya katang sariling kapagnasan. O igpapakibatan mo sana, rening kaya kaming kayadwanan. Sopan mo kaya sanang may kamatibe kasalpantayanan. Banking oras ning kapagsubukan at kasakitan, dumalan ka rin kekeng puso, ing nanumang paginakit. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kinggamat mi daralami ay ning kekeng sarili, babo ning altar ning biemi, pabanalan mo sa duwami, balang paninap pangisnawami, balang isipan at daptan, balang kaburyan at kapagnasan, balang lugod at pakama, kinggamat mi daralami, ay ning kekeng sarili, babo ning altar ning biemi, pabanalan mo sa duwami. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong dawon matanggap ya, harapaning Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon ka ring gamat mo, kingi ka purit kaligaya ning kayang lagyo, ing kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, tanggapan mo sana rening kaya kaming ayin at gawan mo sanang sibol na ning kanwanan para kaya kami. Itiya duwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya kan timurin. Iyat na yula ring pusuyo. Makayat na ano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos namo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O higpa, Diyos kingalananga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo akya kaming Ginoo. Iya ing kaya kang amano kapamilatan na lelangan ming metoyato. Iya ing talapangabos at inubod mo ban ikabos na kami. Inyasat kapamilataning banal ay Espiritu, mi katawan yang tao, at mi bayit king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, ban italakad ne ing metong abanal abalayan parakeka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintanganing kamatayan, at ibulalag ning pamanyubling miye. Kambering sa blangkoro, ringangeles karin banwa, daralit mi ingke kang ligaya, makiyabe kaming alangtok ng babye kapuryan keka, at ngaming ening sasabi. Banal, banal, banal yaing yaing Ginoo. Ginoo. Diyos sa mayupaya. Mitmu yaing banwa ating yato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad Diyo ing daratang king lagyuning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o igpa. Ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinanita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginoming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang loob king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, at pepasalamat ya kaya piraso ne, at binyene karing kayang disipulo, nga na tanggapan ye, iti ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwane ing kalis, pasibayo yang pepasalamat keka, binyane ing kalis karing kayang disipulo, nga na tanggapan ye iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kita mi patawaran laring kasalan. Raptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, ing kawakasaning panahon. Inya nga ni gaganakan mi oyeg pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iting tinape na ning bye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matangpang talakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o higpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, kambening kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari.
Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainawan na, at manenayang pangasubling niya, at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong harapan, lalong-lalo na ding miyango biye, apanalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biye, alanang gaban, kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kayabe ng San Jose, akeyang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kekabana, ning panawon. Puriyan, daka at paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. 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 Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igpamingat yuan Misang manyay lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan yay loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan yay loob mo, ing kakanan mi, ing aldo, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, king aldongeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, haring mi kasala ke kami, emo ke ipay isawal king tukso, nunay kapus king maro. Ikabus mo kami, O Ginoo, king sablang maro. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Abang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king adananga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sana babalik danding kaya kaming kasalanan. No nelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon, bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang babibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayo. At kaya kan timuri. Ipakit tamo ngeniing mikakametong tamo king kapayapan. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, Cordero
Kordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan ning yato, ibigay mo kay kami, ikayapan. Ibigay mo kay kami, ikapayapan. ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, kapayapan. ibigay mo ing kapayapan. Niyo ing kordero na ning Diyos, niyo ing milalako, king kasalanan na ning yato, nuan la ring mayayawos, king apuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapot kas mo niya nga mano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. O paming malugod, iting Eucharistia, nung numiya papasyag, ing kamatayan ng Kristo, ipagdala na kesanang kaligtasan at pakisan metong na kesana king ligaya mo karin banwa. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya ka ang At timurin. bendisyon na kayo ng Diyos, amayupayang tuto, ingig pa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi dawon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Amen. Salamat king Diyos.